Uway unungnya jakui katrok ulah klan no action. Kat ba unung bur ulah masau hadian bakatrok gaba kisong kalari mentenra ya divider. Markla khongpong hakasrok umsning bypass Riboy district. Ka khubor balayo kalayathu bakani ka jingja jongani katrok habakawai katrok kabadani number AS01RC non ri uway lai ka baket citruk unyut. Balon kiyo na jela asam manon bread unuyut cikibenta jaga jantai district. Hamba per ketika jakana maka jumlah mak telakam shu unungnya kan dikatrok keratan rak shua yang dibaida mak kelak hongpong pat sesilang jang keserok omsning bypass. Hakan dikejing jauh unungnya jaga dikatrok betul kerteng kem udang ni takhana kesenang madur East Gentle District ulaklan no asyen hadi merwasak behna ketika trok kad bau nongbut betul kerteng kem Erickson Square na kesenang umlok West Gentle District ulama sa mulmara. Kipulit komsning police station kelewan say kamet jang utai unungnya ekatrok balana sasibil hostel nongpo banle ek postmortem kat bau nombor pat lo syak suara po omsning community health center kiprong kipulit klaprong kajing toket ala ra ru ba khonyo unyon ngan katrok kabla kala hakate kasurok